Yazi mina umuntu manje usafavor Orlando Pirates yangimangaza cause ezinye izinto uzibona zisasefair sahamba le. And uyabona kwale coach yakhona iyabona ukuthi dali bawinela ibayenzelani iyabona mara ngeke manje le toilet wasasebenzi manje seliyaphela manje usubudala. And manje that's why I jump ship kanje asukuthi hey ubuild portfolio wenzani ufuna uyosebenza iyabona icoach ukuthi yo induku ezizayo phambili yo. So le coach ijumpa clear iyabona ukuthi ayingeke sisazoshuba phambili ayisazoyikhalela le team le. So icoach yabathi jump ship manje iyabona ukuthi ayila siyasinka la. Ubonile kwayini ukuthi ngakhona ukubanika lamakhampanyana abanawo mara la awuthi ngibala ke ngingakacedi manje ngeke simiyeke kwalele bank bacabanga ukuthi bazoyinuka ngeke bayinuke seyithatha shwa kwayiligi ngeke angazi why basarasile bathi le league yabangazi kanjani because Sundowns sibalekile. Mina ngiyiPirates fan ngabe lengichange ikeeper ze Chiefs imnandi asikho fashionable because sigcoka ikapa iwork kanjani ikapa khona mara at least sesichizile ngale phefeli sihleli nenja yethu nabi akabaleke usahleli ziyakhala.